ndagusubije kandi nkwifurije kugira umunsi mwiza cyane kuri uyu wa kane. Amakuru yacu yakatuye mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikatubwira ati Mirase yajyanye n'urukuta cyangwa se n'iki kimasa cyayo ni Zlatan Ibrahimovic rero n'umutoza Stefano Pioli ndetse n'ikipe ya Mirase bakaba bari i Dublin mu kanya saa 2 bafite match n'ikipe ya Shamrock Rovers muri deuxième tour préliminaire ya Europa League. Ahangaha nta kindi ni ugutsinda match cyangwa ugahita utaha kuko nta rere tour ihari, n'ugugenda i Dublin gutsinda bagakomeza cyangwa bagahita bataha bagahita bava mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi muri umwaka. La Gazzetta dello Sport kandi ikabigaruka kuri Edin Dzeko ifitugira ati rero uyu ni umunsi wa Edin Dzeko. Dzeko rero akaba yaramaze kumvikana n'ikipe ya Juventus kwisinyira igihe cy'imyaka 2. Ni nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko rero Dzeko uyu munsi impamvu ari uwe nuko umunyapolonye Miliki yamaze gufata icyemezo cy'uko ashobora kuba agiye kuva mu ikipe ya Napoli yerekeza mu ikipe ya AS Roma gusimbura Edin Dzeko ugiye kujya mu ikipe ya Juventus. Tutto Sport ikabisobanura neza cyane ivuga ati Dzeko aregereje. Dzeko rero bikama bisaba yuko Miliki agomba kwemera kujya mu ikipe ya AS Roma. Miliki yatanze amasaha 48 ngo yo gufata icyemezo. Ari nako kandi Edin Dzeko naramuka asinye ikipe ya Juventus azahita hura nayo mu minsi 10 gusa uhereye uyu munsi kuri 27 z'ukwezi kwa 9. Dukomeje n'iki kinyamakuru kandi kuri page yacu ya 6 ndetse n'iya 7 kikaba kitubwira kuri transfer ya Miliki ndetse na Edin Dzeko. Ikinyamakuru kitubwira ko Juve rero igiye kubona Dzeko arahita kuraho rero gahunda ya Juve yandi alternative yagomba guhitamo muri rutayizamu yaba Morata, Cavani ndetse na Olivier Giroud. Ikinyamakuru kandi kinakomeza kitubwira yuko ibya Suarez bitararangira kuko Suarez uyu munsi araza gupasa ikizamini kimuhesha passport y'Abataliyani. Affaire à suivre. Tweteje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyatubwira ati bravo Leo. Lionel Messi rero ku munsi w'ejo yitwaye neza cyane rero ubwo bakinaga match ya kabiri ya gicuti kuri era ya Ronald Koeman, akaba rero baratsinze ibitego 3-1 ikipe ya Girona, harimo 2 bya Lionel Messi, igitego cyiza cyane cy'indyo cyagiye kigongana poto kijya mu izamu. Hari nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko uyu mutoza w'ikipe ya Barcelona akomeje kuri formation ye nshyashya ari kutoza ikipe ya Barcelona kuri system ya 4-2-3-1. Sport kandi ikatubwira yuko Suarez atagaragaye muri match y'ejo na Girona. Umutoza wakaba bamubajeho akavuza ati rero naramuka hagomye azagaruka mu ikipe. Urumva ko yamaze kumukura no muri gahunda. Twekeje mu kinyamakuru Marca cyatubwira ati Zidane rwose arabikoze. Akaba rero Gareth Bale ndetse na Reguilon bari kuri point za nyuma zo kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Ari nako Gareth Bale rero akaba ari objectif kabisa ngo ya Zidane yuko kumurikura muri isama. Ari nako ikinyamakuru kitubwira yuko Tottenham Hotspur iri tayari kwishyura 50% by'amafaranga ya Gareth Bale ahembwa. Ase ikabitubwira ati bye Bale. Akaba rero umwaja wa Gareth Bale rero yitwa Jonathan Garnett akaba amaze gutangaza yuko ibintu byarangiye rwose Gareth Bale agomba kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Ari nako ikinyamakuru kinatubwira kandi ko biteguye kwishyura 50% rwose y'umushahara wa Gareth Bale. Affaire à suivre. The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza ikabitubwira ati deal imaze imyaka 10. Akaba rero Mourinho amaze imyaka 10 yirukanka kuri Gareth Bale kugira ngo amutoze noneho atuje ameze neza. Akaba rero finally agiye kubigiraho gutoza Gareth Bale. Daily Mail ikabitubwira ati Bale araza muri Tottenham Hotspur ariko Dele Alli agomba gusohoka. Ikinyamakuru kandi Daily Mail kinatubwira yuko Paris Saint-Germain na Inter Domira ziri kuri uyu musore Dele Alli. Anako ikinyamakuru kinatubwira yuko Serge Reguilon bamaze kumvikana n'ikipe ya Tottenham Hotspur kuri miliyoni 27 z'amapound. Daily Star ikaba yagarutse ku magambo ya Jose Mourinho ategura match afite ya Europa League kuri uyu munsi. Bakaba baramubajije ku munsi w'ejo kuri Gareth Bale yanga kugira icyo amuvugaho cyane, ariko avuga ko ari umwe mu bakinnyi baza gukompleta amapuzzle. No kuvuga ngo hahandi haba harimo ikintu cyarobotse ni abantu baza bagashyiraho nk'ikiremo kwa Jose Palma niko navuga. Akaba rero Jose Mourinho mu by'ukuri yamutatse cyane rero ku buryo ubona ko harimo deal nziza cyane yuko ashobora kuba yamuzana muri ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Mahrez ndetse na Laporte bamaze kugaruka myitozo nyuma y'uko rero bari baranduye COVID-19. Twije mu transfer ya Demel iduha yihuse ikatubwira ko Leicester City igiye kuzana umusore Cengiz Undel. Akaba ari umusore mu wing ukomeye cyane w'umunyaturikiya. Akaba rero Leicester City igomba kumubona kuri permanent deal yishyuye miliyoni 24,600. No kuvuga ngo ikipe ya Leicester City kwanzira abanze mutire kuri miliyoni 2,700 hanyuma izishyure muri sama itaha miliyoni 21,900 kugira ngo izanye uyu musore w'umunyaturikiya. Leicester City kandi ikaba iri kureba ko yazana wa mu defenseur ikipe ya Saint-Etienne Wesley Fofana kuri miliyoni 20 z'amapound. Affaire à suivre.
Newcastle ikaba iri hafi kurangizanya kabisa ku 250 rero izana playmaker w'umunyaperu witwa Rodrigo Vica w'imyaka 21 rero akaba akinye ikipe ya Deportivo Municipal. Akaba kandi ikipe ya Newcastle inashaka no kurekura umusore DeAndre Yedlin, umusore w'umunyamerika ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo. Manchester City umudefenseri wabo Tosin Adarabioyo akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya Fulham, Everton ndetse n'ikipe ya West Ham. Arsenal ikaba ifite umusore witwa Sidi Kolasinac umudefenseri akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya Bayer Leverkusen. Arsenal kandi ikaba ishaka umusore Hussein Awar, yabishyizemo imbaraga kubona Awar. Ikipe ya Arsenal biravuga ko yarekura Enzi Maitland-Niles, ikarekura Lucas Torreira, ikarekura umusore Fulani Balogun. Aba bose bagomba guhita basohoka mu ikipe ya Arsenal bakagenda. Ariko kandi ikipe ya Leeds yamaze kubona kuri miliyoni 1 y'pound rero gusinyisha umuwinga w'ikipe ya Feyenoord umusore Crescencio Somerville. Ikimakuru ekipe mu gihugu cy'Ubufaransa kigakitubwira yuko Paris Saint-Germain yarokotse gutsindwa mu by'ukuri, ikaba rero bana abakinnyi 9 ariko baje kurangiza batsinze ikipe ya Metz igitego kimwe ku busa cya Juan Drax cyo mu minota ya nyuma. Anako kandi ikimakuru ekipe kinagaruka rero ku bya komisiyo ya discipline ya LFP rero yamaze guhana bano basore. Kwanza uwitwa Di Maria waciriye Alvaro agomba kwitaba iyi komisiyo ku itariki 23 z'uku kwezi. Kurzawa warwanye yakubiswe match 6, Neymar yakubiswe match 2, ariko banamushyiraho icyo bita isubika gihano mu Kinyarwanda. Nukuvuga ngo ni match 2 ariko bamushyiraho insulicis, nukuvuga ngo baba bamushyize kuri pending ku buryo mu gihe runaka naramuka koze ibyo bintu icyaha kizahita gikomereza ahangaha. Josepana ndaza gushaka umunyamategeko nimugora kuri Chelsea Football bibasobanurire neza. Ariko kandi Paredes nawe akaba yamaze guhabwa match 2 ashyirwaho n'isubika gihano. Hanyuma kandi Jordan Amavi warwanye na Kurzawa yakubiswe match 3 kurana n'ikipe ya Marseille. Benedetto akaba yakubiswe match 1, naho Alvaro akaba dossier ikiri kwigwaho kureba ko atakoreye ibyivangura ruhu Neymar Junior Santos. Ibyo rero biramutse bimuhamye we akaba yakubitwa ibihano bikomeye cyane. Anako kandi ikimakuru ekipe kitubwira ko Paris Saint-Germain mu bibazo bikomeye cyane gukina n'ikipe ya Nice muri weekend idafite ba Mbappe, bafite covid, idafite bande yebaba we ni hatari ngiye noneho Patrick Vieira ashobora kuyikuramo umwuka. Reka dusoze mu gihugu cya Turkiya rero Fotomark ikinyamakuru kikatubwira ko Fenerbahce iri kugerageza kureba ko yakibonera umusore Edson Cavani, ariko uyu mugabo w'imyaka 33 umushahara we nicyo kibazo mu by'ukuri. Irasabwa rero Fenerbahce kujya muhemba miliyoni 1 buri kwezi y'amayero. Les amis, umunsi mwiza cyane.